Dimakan mas bro. Oh gede mas bro. Wih gila mas bro. Betok raksasa mas bro tuh ya. Tuh betok monster mas bro. Pas mantap mas bro. Gede banget tuh. Makan mas bro. Aduh lepas lagi mas bro. Nah mas bro, ini lokasinya mas bro ya. Saya mau stay di situ mas bro. Awas jangan injak stick. Bawah pohon itu mas bro, dingin. Mantap ya. Nih mas bro, saya mau stay di sini aja mas bro ya. Mantap mas bro. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Joran Bisnis Spinning. Apa kabar mas bro yang baik hatinya dan juga yang ganteng-ganteng ya. Hari ini saya mau mancing mas bro ya. Tidak jauh dari rumah mas bro. Lokasinya masih di daerah ini mas bro ya, daerah Borang mas bro ya. Di sini saya mau mancing ikan apa aja mas bro ya. Hanya sekedar hiburan mas bro ya. Ya siapa tahu syukur-syukur ada rezeki lebih ya, alhamdulillah mas bro ya. Lokasinya ini mas bro ya. Oke mas bro, mantap. Iya. Oke mas bro, kita cari rezekinya mas bro ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nyangkut mas bro. Kita ke sana aja mas bro tuh. Ibu galak makan kalau berisik. Sudah lah tuh balas itu. Nah makannya mas bro ya. Tuh mas bro. Dimakan mas bro. Mas bro. Wah gede mas bro. Waduh lepas mas bro. Sialan aduh. Aduh, susah. Dimakan mas bro. Tuh mas bro ya. Tuh mas bro. Wah gede mas bro. Wih mantap mas bro. Tuh gede mas bro. Mantap. Pas mantap. Kita ulang lagi mas bro. Iwak tadi gede. Makannya lagi mas bro.
Kita tarik mas bro. Wih, dapat mas bro. Mantap mas bro tuh ya. Mantap mas bro, pas mantap. Oke, kita ulang lagi mas bro. Lepas terus mas bro ya. Ini iwaknya sekolah kali mas bro ya. Makanan lagi mas bro. Aduh, gila nih. Lagi mas bro makannya tuh mas bro. Tuh mas bro ya. Masih umpannya. Makannya lagi mas bro. Tuh mas bro. Oh gede mas bro. Waduh mantap mas bro. Wih gede mas bro tuh betoknya. Terus gandos mas bro, mantap. Makan mas bro. Dimakan mas bro. Oh gede mas bro. Wih gila mas bro. Betok raksasa mas bro tuh ya. Tuh betok monster mas bro, pas mantap mas bro, gede banget tuh.